تماشاوان هێژا ئەف دەمەکە وەزارەتە نەفخۆییە تێرکیە داخوازە پارتیا ئینسان و ئازادیێ ji bo bi awayekî fermî di xebata sivîl demokratî xebata siyasiya Tirkiye Bakurê Kurdistanê de cih bigire digire nameya Partiya İnsan û Azadiyê bi xwejî wernagire. Li ser vê babetê em derbasî Diyarbekirê dibin. Cîgirê serokê giştiyê Partiya İnsan û Azadiyê Sedat Doğan li gel min e. Dem başkekê Sedat kek Sedat ev bû demekî dirêj ev du hefte derbas dibin. Çendîn kez bi serok bi cîgirên serokan hevalên Partiya İnsan û Azadiyê ji bonî wergirtina nameyê ji alî Wezareta Navxweyiya Tirkiye ve serî lê didin. Nameya wan nayê girtin ev yek çend hiqûqiya kekê Sedat destpêkê de wê nirxandinê ji te werbigrin. Denk qutbû ama Fermo kek Sedat. Keke delal kek Cemal Vekûnî zanin yani serlêdana me ne îro tenêyî çardê gulanê 2018 vir de em serlêdanê dikin. Hûn jî cihayî darin. Bi rastî tu bersivik heta niha jî tu bersivî xweşik nedan me. Du cara weka wê ji terefê Wezîrê Karê Hundir name ji me re hat şandin. Cara yekem got yani cara ewil em وکای ما دوسیا خو خز بچنگی خو ام هواری خو ام چون مل سرلیدان کر بیزاد به شخصی ما وکای ریوبری ما سرلیدان کر جمر گوت اندام کار سیاسی نه آماده ای هر دوسیا خو به پست یا به قارگوش مر بشین می سر گوتن اوان به آنی ما قارگوشان و ام جی خو من تو برسف ندان ما پشتی برسف ما نامک جوانشان وکاوی دلمه و نگریا ام جارد جی ما وکاوی نامشان پشتی سه چهار نامه شونده و ما نوتری اختار شان ما جمهوریت پاس سوزلی ما وکاوی سوجدار نامه سوجداری وکاوی چکر برسوج مرهات گود یعنی اما به هوا کی وره هم نوتر ته خط خاپاندن هم işte جمهوریت پاس سوزلی هات خاپاندن جوان دبیجی که هین ام لیکولین دکن برداو ماج ماجی گود برسوا ماجیدان گود کی گوری تزکا آواکرنا پارتی سیاسی به پسته و به کارگو پارتی نای آواکرن گرک هون ورم شخصی چیکار خوابدن وکای دوسیا خوابدن در من نامک دنی جوانشان مگو نوانی جارا دویم جار نامج مرشاند گفت که یعنی هم دبی وکای نامه و به اصولی نای قبول کردن گرگ اون شخصی ور سرلیدانی ما بکه هم جی درباره ویجی ده برانبری ویجی دبی جی که برنامه و یا پارتیه لسر پسک مثلا پسکره که کرد گوری قانون یاسای ما نجدی گرگ اون برنامه خو داغارن و دپرج د بانگوازی مدکت به ورم شخصی وکاوی سرلیدانه بکن. حوالی ما جرابش 12 مهیور ده وکم زانش 12 و مهیور ده حوالی ما چون آنکاره چون وزارت کاری اندر راندوجی خواستن را اول حوال چون گفت که سبی ورن سیکو پشتی حوالی ما جارد چون راستی تو به خود برسیف خوشک ندان حوالی ما و کاوی حتی نجی که سیدات نها لآنکاره وزارت نفخویی ترکیه نامین چندین پارتیین کردی گونه ورگرتنه هله یعنی پارتیا انسان و آزادی گرم بدنالیه کی نامین پارتیا دموکراتا کردستان باکور نامین پارتیا دموکراتا کردستانی هر وها آستنگی لپیشیان خاباتین سیویل خاباتین دموکراتیک یا پارتیا آزادی کردستانی یا پارتیا سوسیالیستا کردستانی یا پارتیا کمونیستا کردستانی یا پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه جبرکو دناوی وانده کردستان هیه دوزا گرتنا وان هاتیه کرن اف سکنا برانبری تفگرا لگال تفگرا سیاسیا کردی کل ترکیه بریوه دیچه ده همان دیمیده ترکیه تخوازی ببی اندامه یکی تیا اوروپایی وی بابت گرتش مره شروع بکه که کیسه ده
راست که جمال یعنی وقت وجهانی جناب وجهانی زمان لهل که حتی پارتی کردا एक नामे वहाँ कबूल ना को एक बरनामे वहाँ कबूल ना के अमा व्याजी हाइदारन de पेमर az नशाश में सिव हाइश सिव ने पार्टी दने हाथी आवा करन यानी वाते वे माने Türkiye dübendiya ke domine yani gayri hukuki be hukuki dübendiya ke domine mesela gelecek partiya peşeroce işte bir partiya dava ve ilk emnavi on zanın bana gis pemer ava bul yani me şun da çunu serledan kırın gişatiye kabul kırın ama helada ji partiye kurda وكاوي باشا أبي رؤية شواد ديك كيسدا تركيا بارتيين تركان تينا قبول كرن بارتيين نجات فرسي تركان تينا قبول كرن بارتي كو للدجي ديمقراطيين الدجي معفي مروفن تينا قبول كرن لي بارتيين كو دناوي وانده كرد هي كردستان هي كو دخوازن بأوايكي ديمقراطيك دخوازن معفي ملتي كرجي بين زمان ناين قبول كرن يعني أفيك شو بيني دي تركيا كو دخوازي ببين دامي يكيتي أوروبا والله تركيا بفي كابي كارخباتي خو وكابي مركانه دو بشا يعني دو جورا باري خو جراندك آیا کم اوج هل کش کردار دبی امبری وانن امبری هفن مادام کی تو کردار دبی امبری هفن او تو پسکری مب کردار تونه تو چما پارتی وانی لگالی مشروط قبول نکه و یک عادو داجش اوروپا را دبیجه از دخوازم ام تکلیه خبره چی بکن ام تکلیه خبره نه بکن ام وکای گرم بکن ام وکای ام طرفدار وکای مکتسبات اوروپا نه گور جوا کیجی Türkiye bir kiryarı xo her du cajî de her du beşa de cîl xo teng dike yani pêşe xo teng dike mere vê nerinê nekane wekayê biratiya xo Kurda wekayê navkî xweşiklêkê nekane hiqûqê xwe Ewropa navkî xweşiklêkê ew bi destê xwe karê xwe pêşê xwe teng dike mere Kurtayê mere yani wekî te gotî ku kek sedat ku Tirkiye barê xwe giran dike ji bo ku barê wê siviktir bibe افغان سانگی جل پیشیا خو بخوا در نخه به مشاعره کردر ل ترکیه باکوری کردستان اوایی کی دموکراتیک نزیکایی بکه لولاتین جیرانی خو طایبتی حرما کردستانی پیوندین دوستانه پیوندین دموکراتیک پیوندین یکسانی گری بده او یک باری ترکیه سفکتر دکه و ریزه دتر البربه دکه افدیتنا تکک سده Nihakek Cemal veya bejin yani Türk Kürt le Türkiye ne millet ki vakavi hindike ke em bejin Türkiye bir vakavi sergoye xo çibike İro her ikem nüfusa Kürda 3 milyon sadece nav Türkiye 3 milyon Kürdiciyek de çepera vejide gerekli vakavi ciranevi ajbel Suriye le Irak'e le İran'e dve çeperede nezi 6 milyon Kürt heyi Kürt Türkiye mecbur nafki li hukuki xawk o Kurda bike. Hatta nafki aşitane nafki vakavi eşterbejim insaneti li mesele ne ki ne Türkiye rahat be o ne Kürt rahat be. Yani efsat salı derdora Türkiye'de o eşterbejim ve rojlata navini çe aha Kürt serdici efsat salı şeru pevçun tekirin kuştun tekirin kırkırın tekirin koçberi tekirin hiç itisafî nebe her dehre xarab dibe her dehre ki yani Kurd ve noktadan Kurd naxwazin ne gedê wan bê kuştin û ne gedê Tirka bê kuştin yani bira kes iftiralı Kurdan nekin yani ew rewşak îro Kurd tê de yê millet ki dinê wekavê dwê rewşê de ba herhalde wê qiyametê xerab ba yani bin ber çavê xwe 3 milyon Kurd ser vê axê dijê hemvelatiye vê dewletê bacê de vê dewletê ji vê dewletê leşkeriyê dike hîn di meclisa wê de navê zimanê wan navê zimanê wan x navê zimanê biyanî hîn gedekê wan li mektebê xwe bi zimanê xwe nikane perwerda xwe bibîne yani va hem hiqûqê hemwelatiyê jî ters e hem hiqûqê însanetiyê jî ters e hem hiqûqê merivantiyê jî ters e Tirkiye bi vê nerinê weka hem cîl xwe teng dike hem cîl Kurda teng dike Belê spas bû te Sedat Doğan cigirê serokê giştî